Que tal, Marcos? Como estás? Moi bons días, amigo. Hola, moi bons días. Bueno. Pois moi ben, con moitos plans, cargadiño de propostas para pasar unha moi boa fin de semana que nos ven axetreada, Sí, moi axetreada. Fin de semana completiña da Arzúa, con feira incluída, que é o que máis nos gusta, non? Sí, temos, moitas propostas en riba da mesa, así que abride ben as orellas, tomade boa nota, porque, temos moitas opcións para disfrutar, incluso sin sair da nosa vila, pero tamén iremos de excursión, dedicaremos un tempo á lectura, ao cine, descubriremos outras propostas máis festivas, música en directo, e como non, a xenda local. Comezamos por ela. Pois veña, adiante, a xenda local, Marcos. Bueno, falamos de actos que temos na programación cultural de Outono a Escena. Non podemos esquecer que temos hoxe xa rematando o Día da Infancia, con esa última función escolar, despois de toda unha semana na que os distintos centros educativos de Arzúa pasaron polas instalacións municipais para disfrutar de distintos espectáculos. Hoxe venres o alumnado de terceiro e cuarto da ESO está rematando de disfrutar do Día da Infancia co espectáculo GPA, Galego para Adolescentes, unha conferencia sobre, un futuro esperanzador para a nosa lingua, a cargo do actor, cómico, contador Avelino González. E temos xa para ir facendo boca o último espectáculo do Outono a Escena 2025. Falamos de que o venres que ven, o venres día 28, para que vaiades facendo a xenda, teremos un monólogo. Será a cargo de Sergio Alba, que nos trairá o espectáculo cómico Dous rombos pasa para a cama. Será na Capela da Madanela ás 9 da noite, e isto será, como sempre, con entrada libre e de balde, iso sí, coa capacidade limitada. Bueno, falaremos de outras opcións de fin de semana que temos no noso concello, no apartado festeiro e así, tamén no apartado da lectura, pero antes ímonos de excursión. Pois imos de excursión. A ver, a donde nos levas? Imos ás Pontes, imos ás Pontes, a un espazo, a un lugar moi especial, moi, como dicilo, moi diferente, con moita maxia, onde todos podemos volver a ser nenos e nenas, ou os nenos e nenas disfrutar de algo diferente. Nas Pontes, un pequeno museo no que as leis da física apréndense con xoguetes artesanais. Ali podemos entender as mareas, os inicios do cine, a fotografía ou incluso o sistema dun barco de vapor. É posible aprender neste pequeno taller de Xosé Manuel Ribeira, que está nas Pontes, onde mostra decenas de pezas feitas con moito mimo. É unha porta ao pasado e ao mesmo tempo unha invitación para aprender conceptos básicos das leis da física. Un mundo máxico cheo de pezas feitas con mimo para gozar como nenos, independentemente da nosa idade. E tamén donde as pantallas que hoxe ocupan todo quedarán fora. Xosé Manuel Ribeira abriu hai máis dunha década nas Pontes este taller de xoguetes artesanais chamado O Comezo das Cousas, un pequeno museo interactivo que hai que visitar con todos os sentidos, mirando con calma, tocando a modo e escoitando con moita atención, porque atravesar a súa porta é unha viaxe auténtica no tempo. Nunha atmosfera de conto, a mirada pérdese. Entre centos de palés que cobren as paredes de caixas pintadas de cores, ábrese paso ao mundo da imaginación. Non existen aparellos electrónicos, nin unha soa pila, só xoguetes artesanais. Por exemplo, hai unha dinamo que demostra que o sal conduce a electricidade, xogos con imáns e sistemas de espellos, poleas para levantar pesos sen esforzo, unha réplica dun motor feito con latas ou un barco de vapor que navega e xa se converteu nun dos favoritos dos máis pequenos. Estas son tan só algunhas das propostas, porque tamén hai unha caixa negra para explicar os fundamentos da fotografía, un sistema solar para facer máis comprensibles o mundo das mareas, os primeiros sistemas para crear cinema, e comparten espazo con outras cousas como marionetas que bailan muiñeiras, tamén bonecos de arame, caixas de música que se moven ao ritmo, por exemplo, de Sabina, gatos cunha loita incansable por coller a un rato que nunca dan atrapado, cabaliños de madeira, cabezudos ou caixas trampa que ao abrirse descobren animais que asustan, e un sinfín de artigos impresionantes. No taller, ademais, os xoguetes están acompañados dos retratos en pedra de todos os homenaxeados polas letras galegas e por algunhas esculturas máis. É dicir, unha visita completísima nas Pontes, este museo que se chama O Comezo das Cousas, que está na rúa Celso Emilio Ferreiro, na Vila das Pontes, á beira dun parque infantil, e que ten perfil en Facebook para quen queira contactar ou ampliar máis información. Como vedes, é unha moi boa proposta
proposta. Esta semana celebramos en concreto onte o Día dos Dereitos da Infancia e todos somos nenos, todos somos nenas, independentemente da nosa idade. Esta é unha excursión para sacar o noso neno máis interior. É que todos temos ese neno no interior, claro que sí. Que Eso bonito, por certo, esas actividades que levastes a cabo dende Cultura na Casa da Cultura, Sí, hoxe remataron e a verdade é que, bueno, pois máis de 500 escolares pasando por estes espectáculos é unha moi boa proposta, eu creo que sí. Non hai nada máis feliz, Marcos, que ver rir a un neno. A verdade é que sí, a verdade é que sí. Seguimos, Marcos, lemos algo? Seguimos coa lectura e para iso tamén falamos de axenda cultural, porque hoxe mesmo ás 7:30 na librería Anagrama temos ali unha presentación de un libro e falamos de un libro que contén 12 historias, 12 relatos e de feito titúlase Relatos Dementes. O seu autor é Jaime Piñeiro Lázaro, que hoxe estará acompañado de Nalax, estará acompañado na librería Anagrama, na avenida de Lugo, presentando a todo o público que queira asistir pois estes relatos. Jaime tamén acompáñanos ao outro lado da liña telefónica para falar un pouquiño máis do seu libro e deste acto. Jaime, moi bons días. Moi buenos días, Marcos, moi buenos días, Armando, que tal? Como estáis? Pois moi ben. Moi ben, Jaime. Desexando que nos contes un pouquiño máis destes relatos dementes, que son 12 relatos nos que, bueno, salen pues temas pues moi profundos como o amor, a infancia ou incluso a música ten o seu protagonismo. Pero antes de falar dos relatos dementes desta obra, desta publicación, Jaime, contanos un pouco de onde veñen as túas inquietudes coa escritura. É a primeira publicación? Xa temos algo feito antes? Contanos un pouco a túa historia coa escritura. Pues sí que es mi primer libro que he publicado, pero con la escritura esto viene desde siempre, porque yo desde muy pequeñito mi madre siempre pues me compraba libros, siempre me ha encantado leer. Y bueno, pues poquito a poco fui haciendo mis primeros pinitos en la escritura, y hasta que llegó un día que de repente me compro un libro de Stephen King. Yo era muy fan de Stephen King. Ajá. Que se titulaba Mientras escribo. Digo, esto va a ser una historia épica, tremenda, de las que nos tiene acostumbrado Stephen King. Y resultó ser un manual de escritura. Y dije, ostras, eso es que Stephen King quiere que escriba. Para mí fue un tajo en aquel momento, porque una señal, ¿no? Una historia de terror, pero bueno. Una señal. Eso es, una señal. Y luego nada, la vida, pues seguí con mi pasión pues por la literatura, y finalmente pues acabé trabajando en editoriales, compartiendo pues trucos y demás con escritores un poquito ahí de primera línea, y poquito a poco pues te vas formando y vas llegando a unos niveles que dices, bueno, aquí esto yo creo que puede salir adelante. Bueno, y para mostra un botón para mostra un libro, Relatos Dementes, 12 historias que podemos decir buscamos un nexo común, ¿sí? ¿Téñeno? Vale. Sí. La motivación de Relatos Dementes fue pues porque en estos días en la que apenas hay tiempo y demás, yo quería hacer unos relatos que fueran cortitos para que la gente pues los pudiese leer en esos pequeños momentos que tenemos. Pero aún así, aunque fueran cortos, que fueran intensos. Sí. Entonces transmitir una serie de sentimientos, pues que la verdad es que entre ellos sí que los unen, porque son experiencias de la vida. Para mí realmente ha sido como un pequeño paseo por el Camino de Santiago, en el que das un salto, que es con el que empieza un libro, un salto, y a través de cada día, de cada paso, te vas encontrando distintas vivencias, que no vas a saber cómo va a ser el siguiente día, pero todo está relacionado y al final todo te lleva a un viaje. Bueno, falamos de relatos de guión mentes. Hai que especificar ben o título porque ten o seu xogo de palabras. Sí. De mente se di de algo, se di de algo que loco, con falta de juicio. Non sei se hai historias que nos fan, digamos, dar a volta a nosas creencias, a nosa vida cotidiana, e que va máis alá. Non sei que nos queres decir con ese título, Jaime. Sí, es un poquito lo que he tratado ha sido también porque sea esa pequeña locura, porque tú realmente estás lo que buscan los relatos es que estés en tu zona de confort, o por lo menos lo que intento, y de repente
todo cambia. Todo cambia como en la vida, de que en un simple chasquido da la vuelta y es otra historia y no es lo que te esperabas y te sorprende. Falamos do acto. Hoxe ás 7:30 na librería Anagrama de Arzúa, na avenida de Lugo. Presentarás este relatos de mentes. Como será o acto? Acabamos de explicar que estarás acompañado por Nalax. E, será unha forma de ver as caras ao público, de ter a oportunidade de explicar a túa obra, de transmitir o que nos queres contar con estes relatos. Y bueno, ¿por qué debemos acudir? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues va a ser un acto que creo que va a sorprender, porque, Nalax, en su faceta artística, es la ilustradora del libro, tiene 12 ilustraciones fantásticas, así que participará en el acto como mi ilustradora. Ajá. Pero además habrá unas pequeñas sorpresas y anticipos que dará con su voz como Nalax, como tal. Explicaremos ya más en profundidad cómo sí que van a ser, cómo son los relatos, haremos preguntas y me podrán hacer preguntas de cómo se ha creado ya más a fondo. Va a ser bastante divertido, bastante ameno, porque la verdad es que lo tenemos bastante bien estructurado. No quiero desvelar demasiado, claro. Pero tienen que venir porque les va a gustar. Estamos lanzando anzuelo y que piquen, que se acerquen esta tarde a 7:30 para conocer máis polo miúdo a autor, a ti, a Jaime Piñeiro, a esta obra, a Relatos de Mentes. Nunha presentación que promete ser especial e distinta. Unha charla entre amigos, sobre todo, va a ser. Jaime, gracias por atender a chamada de Radio Arzúa. Moita sorte con este acto e con esta publicación en xeral. E seguimos en contacto a ver como evoluciona, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. Venga, os espero. Hasta luego. Imos de cine, Marcos. Veña, imos de cine, a ver que nos trae hoxe a gran pantalla. Veña. ¿Quieres saber? En el mundo de la magia, lo que desaparece vuelve a aparecer. ¡Qué alegría estar de vuelta! ¡Sube! Necesitamos un ayudante. De acuerdo. Desaparece en 3, 2, 1. Daniel Atlas está aquí. ¿Quién quiere ver magia? Creo que los jinetes estarían orgullosos. Atlas lo he clavado. Eso lo juzgaré yo. Esa carta me dice que os necesito. ¿Y qué pasa con los jinetes? Los otros han muerto. Dios mío, ¿qué? No, han muerto para mí. Las cosas se complicaron. Dejad de interrumpirme. Se trata del truco más grande que hayáis visto en vuestra vida. ¿Es ahora o nunca? ¿Qué truco? El diamante corazón, el más valioso de la historia. ¿Qué lo hace tan especial? Que nos lo ha dicho una carta de tarot mágica. Desde hace décadas, los Vanderberg venden diamantes a caudillos militares, traficantes de armas y terroristas para blanquear su fortuna. Si quieres parar al diablo, no le cortes las manos. Quítale la cartera. Ábrete, sésamo. Sigue a salvo. Tranquila, los diamantes son para siempre. ¡Detenedle! Jack, ¿qué haces aquí? Salvarte el culo. Henry Reeves. Los fans luego. Hola, chicos. Hola. A vosotros no os conozco. ¡Vámonos! Mis jinetes. Se os ha reunido por un motivo. Serán las gominolas. Acabar con 2 generaciones de delincuentes con un solo truco. 8 magos contra una red internacional de criminales. Está chupado. ¿Queréis ver un truco? ¡Adiós!
¿Está disfrutando? Por favor, sigamos. No hay salida. Ábrete. Sésamo. Buena interpretación, Merritt. Igual funcionaba. ¿Tú crees? Nunca se sabe. Sí que se sabe. Sabemos que aí o fantástico está de actualidade, non, Marcos? Sí, en concreto, ademais, a Maxia, é unha película dunha franquicia Ahora me ves, que xa triunfou coas dúas películas anteriores, e agora temos esta terceira parte, Ahora me ves 3, a terceira entrega, donde os 4 xinetes regresan xunto a unha nova xeración de ilusionistas nunha extraordinaria aventura que contén xiros asombrosos, sorpresas alucinantes e trucos de maxia nunca vistos antes na gran pantalla. Ahora me ves 3 volve reunir o elenco orixinal da saga mentras incorpora novos rostros, concreto, unha vilá de altos vós, Verónica Vanderberg, interpretada pola nomeada ao Oscar Rosamund Pike. Así que, bueno, como vedes, pues unha película que funcionou, que sigue funcionando e que agora nos trae pues unha terceira entrega para, bueno, disfrutar dunha boa xornada de cine. Esta pode ser unha moi boa proposta, xa que está a ser a película máis taquilleira do momento. Moi ben. I'm melting away. I'll make a brand new start. Pois eso, seguimos, Marcos, imos de festa. Imos de festa logo e imos a facer un repaso á zona da Zanfona que chega esta fin de semana Arzúa e tamén buscamos algún agosto próximo xa que estamos na época. Pois veña, adiante. Moi boas noites. Bos días, señoras, señores. Benvidos a Festas da Traia. Vamos! Vamos alá, entón, recomendamos a zona da Zanfona, ese 21 Festival Internacional da Zanfona que se celebra en Arzúa esta fin de semana, que comeza hoxe mesmo e que xa temos actividades como, por exemplo, algúns cursos. Hoxe venres temos dous, un curso de iniciación a cargo de Óscar Fernández e tamén un curso chamado As Músicas de Julio Vázquez Carril a cargo de Iván Abal. E despois teremos tamén hoxe ás 9 na Capela da Madanela un concerto, será con entrada libre ata completar a capacidade a cargo de Steve Tyler, Katy Marchant e tamén María López. Mañá sábado, por exemplo, temos unha masterclass con Steve Tyler, tamén temos pois varias actuacións ás 11 na feira, Oli Xiraldez e Gustavo Couto, e despois ás 9, mañá sábado na Capela, Parvo e Iván Abal. E o domingo 23, ademais de un curso online con Ariel Ninas, temos tamén ás 12 na praza, ou se chove trasladarase a Capela, a Casa da Cultura, outro concerto máis que é Zarandela, Escolas da Zanfona. Bueno, como vedes, a Zanfona como protagonista, a música tradicional aquí en Arzúa, pois enchendo de cultura e tradición a fin de semana. Ahora ímonos a Santa María de Melide, que celebran mañá sábado, día 22, un agosto popular, sesión vermú a partir da 1:30 a cargo do dúo principal. Todo isto será no campo da festa de Santa María, de seguido un xantar popular, e despois o tempo permite a partir das 4:30 hinchables gratis para nenas e nenos, e tarde co dúo principal e tamén a discoteca móvil era visto. Por si fora pouco, habrá o sorteo dun rancho para a ceba, carpa calefactada, cantina con prezos populares e castañas gratis a fartar. Todo isto organizado pola Comisión de Festas de Santa María de Melide do ano 2026. E ademais, a axenda de festas, actos, eventos de toda esta fin de semana ou dos vindeiros días non remata aquí, porque queremos recordar tamén de que mañá, día sábado 22, e feira quincenal en Arzúa, temos esa feira negra un pouquiño acompañando o Black Friday a cargo da Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa, que coas mercas nos establecementos adheridos, ademais de disfrutar dos seus descontos, tamén optaremos a premios na ruleta dos premios que estará instalada mañá sábado na praza. Pero tamén queremos recordar que ata o día 10 de decembro na Casa de Correos, dende a inauguración que foi onte, podese visitar a exposición Mulleres, que chega pois na marco da programación do 25N dende a Concellería de Igualdade do Centro de Información ás Mulleres. Así que, bueno, como vedes, temos moitas opcións en riba da mesa para disfrutar do noso tempo libre, para disfrutar da fin de semana.
Bueno, moi ben. Bueno, que nos queda, Marcos? Concertos en directo? Exacto, por si fora pouco, ainda traemos tamén concertos, música en directo. Temos dúas propostas. Unha delas é o pianista James Rose, que sobe ao escenario do Auditorio Mar de Vigo esta noite para ofrecer un concerto con obras de Chopin, Brahms, entre outros. O concerto de Rhodes comezará ás 9. E despedímonos cunha banda xa mítica, non? Chega a Coruña Mikel Erenchun para celebrar os 40 anos do debut discográfico de Duncan Du, cunha xira especial titulada DD40. Mikel Erenchun sairá acompañado da súa banda para repasar os grandes clásicos do grupo. O concerto terá lugar mañá sábado, será ás 8:30 no Palacio da Ópera da Coruña. Marcos, un placer, amigo. Igualmente, despedímonos con música de Ducandú a disfrutar de todas as propostas. Boa fin de semana para todos. Tedes moito donde elixir, Aí queda constatado. Chao, Marcos. Chao. Tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta.